kugwatanira na bautwike Tomathithio ni Purity Richard na ningeto Maureen Kinya amona nteto iria nkureterete ni agendi gukurukira kagita gako mo nyuma ya gwita kwa garama kagitene gaka kathigunku MCA Kirinya na Mark Gitonga kumeneria bunge ba Meru na thirikari nene bakiuga gutikio Meru igunikite nakyo. Senator wa Tharaka Nithi Mwenda Gataya kuromba atongeria ba Meru na Tharaka Nithi bagwatanire kenda akari baguneka. Kirima Karika 2024 turi kuretera rugono rwa unyomo bwa gikuo kia Daniel Sniper kiria kiaringithirie Akenya bonene. Akenya ni bachiethiritie acheke barabarene baria baumite tauni mwanya gwita maturene gukenanira thigunku na endwa bao baingi ni batumirite mathaa nkurukia kithimi niontu bwa mpinyano ya ngari njirene kagitene ukawagendi ni bonanitie kurega kung'anirwa kwao kumania na gwitia kwa ngarama ya ugendi. Anthony Kathenya ni agumurika uria barabara chetu ikari. Etigere ntwe mwake Jesu Kristo kujarwa na Kristo ukongera kujarwa kwae Akenya balabe kalaga muja Nairobi na okabadite na mbele kwelekera miji kugwatanira na endo bao Kirima Mbura mama Tiru milano kidoro noke matatu nyingi ja kwelekera Kirimara ikiona gaungere kubantu balaba kwelekera miji. Kulingana etithia ba matatu atirum kagitaga kuna ongere kubwa Kenya balaba kudhimeje gitumi kinene ngarame ongerekete na matatu nyingili kama taka kariba muja Nairobi yake ikiambele ukamata Kenya kubenukia meje kwa mwerekera mukaro county ya Meru ola kumaga muja Nairobi muthenyomde akilazimika kulea ngirijere tangarama ya kumwerekere muje. This year compared to last year kona ni kuina ntuba bangi mono baraba ku travel kuma weta Meru na I think araturi for now biashara ni tituwega kila kidara kirio gikareta ngari iko kona ngeni cha weta Meru no ntuba kwithira ngari ra chetu weta maua ireta maua ikaga ntuba witiabo you know festive season kwithara kwina one way so ngari chena machetu na area ukethira guchoka na kairi kwinenya na kiugi utuma kiatuma ukethira kuna ngari ngeni ire kumba guta ikianto Meru dare chombesa ngirishele kuna Mamero 2000 ona tuja kawaida liaka tuko cheka kawaida tore angirie mwe lakini nawo kuona tore amaita yele na le faideti muno kwa hivyo Kenya araba na mbesi bendele ku university matatu kulinga na berie balaba kwelekagira muji umde kwino bataruba thirikari kusonkuna matatu lijambili toka mata ya Kenya kienda gutigera mitini ya barabara eti kuonekana ne kuhakikisha ngarira njaro siweta route ya Meru ni ogelogera vetting aniki sio ogelogera vetting kienda si hakikisha ai barabara weta Meru ni dereva barabara kuma Meru barabara ya Meru ngari barabara sia Meru ito ni dereva aini kenda anto beto muno ke black spot utikawade accident tukone tukadwa tuina mitino. Aidho kagita gaka kwina gisunse kinene gya Kenya kila gitumbite kwelekera miji bakigweta gwite kwa ngarama ya mutorile tagitumi kinene kya kulega kwelekera miji na kile bakwenda ni thirikari kula ithire thineno oninya bati gothira ndenja thai andu ntere na mauntu thai maisha ya tebuyora bia ichiorete utena mbia biashara kaithokia ndio on kama ta bikibiki tha internet andona fe kuina mo ndona fe aburu ende nanga usiomia ende nyaka njo batodorokere tegota oni mno. Biashara iko chini sana, biashara iendelee poa, hii maisha ni mbaya sana. I'm not traveling to home. I don't have money, I don't have transport, I don't have gift to take to my parents back there at home.
And again, there is no money. Niki compare this Christmas and the other Christmas ya last year, that is, hali imekuwa ngumu sana. Uchumi iangaliwe vizuri. Watu wana do. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. MC wa kuorotwa Meru Kirinya Mwenda ni areganite na bunge ba Meru baria bakuga thirikari inenkerwe kanyerite ngugi Kirinya ariuga jojo ni mwaka jwethatu Meru iri mpione na rais akeritaga ngugi na aregani bawe. Ariuga thirikari ya Ruto ni uthite Meru bonene na nikyo gitumi Meru iri na minister mwake. Nkurukini amenerete munini wa rais Kithure Kindiki akiuga Ameru ni bengi thirikari nenene akionaga na atikwariria. Nawe musia Mike Gitonga ni amenerete kanjwe njeru ya minister akiuga etiguna Kenya mutugikare na chikinya. Siasa cha thirikari nene no chitete na mbere kugwata Moncheja kaunti ya Meru. Arena MC wa korotwa kirembungi ya Meru Mwenda Kirinya achumerete kuregana Bruna migambo ya bunge baria bakuga thirikari ya Rais William Ruto na munini wawe Kithure Kindiki ewe kanyarite ngugi kwa kagita karagatigere. MC Kirinya akiuga ishigo mbunge biu binge milandi ya weti na mbene kuthithika ku indi wejaja kaunti ya Meru ni utheri akiuria nande ni kanya kai thirikari ya Kenya Kwanza kwenda kwewa kairi babue tika kende buti parliament bona ngweni kuritika isigo bunge bingi ibo kwaile bukona ya weta ya nara kwa muntu wa wetu Kimani Ichung'wa aikirite agekira lami barabara tia kwa ekachiete kuthira akite machukuru aka machukuru ya goroba kayete kuthira arekire nya tuthoko twa Kiharu constituency atwikire nya Kaburo na mbeche cia nini cia thirikari ya weta nara ura Kondindi Nyoro the same ya weta regions to opposition be na mega infrastructural development Meru utino construction ni kuendelea thirikari nyemwe none. So babu MPs betu na ibu representatives betu reburenda to thirikari kanya mwankare koro kimo siasa kumegembe centro Makigetonga na wenethrete akemeneria bunge ba Meru nigwetekiria kwengatora wa RNDP Rigathi Gachagua obisine bethira bakigwata mbaru DP Kithure Kindiki akiuga mwana bo kagite na kakekia ite mwanyeraga Meru ethre tariki metheneu wathiurunka akina Mutunga bo itebienu biye yokobieta Mount Kenya East itukona appointment ichi athithu thai itebionde biye yokoni nture emwe mutaiga go ibutu kwenda butwira nuona itukwenda butwira muntu wetu kabogo nuona itukwenda bau itebiu bionde no nto babu barwere na Gachagua bukiwa Gachagua gatu buthetera twire ni te bibi aretwa imbi Kithure Kindiki urabo ethiri vice president no nto babu ayumbe ba Meru ibu bwatongererie Kenya yonde kusupport Gachagua ngwa kenda bonenkera Kindiki bukiwa no ni Mount Kenya East na ndibo gweka werone kuri na umbekano kaunti ya Meru itonya kiruterugani na thirikari RMC Kirinya kuga thirikari ya Rais Ruto Meru erethire kimegwata mbaru ende kethire gyoka Mungu uteaje kukara thirikari ne no tebyo tukuona kabatu tuka prodigal sons atue kabatu katwa opposition kenda twailo na tona maendeleo we are ready to go that direction no to Raila Amolo Odinga ai with opposition ire bwa muchore pomwikira pomwera mawaziri mawaziri mwanja bajo ibo bari abaroite ababu no borumanga thai bo tutawala bakera kebura bakonda na bajunet moment ndarito mureithia ono ari chairman wa Azimio inkumurikana no tuna tugaira mbecha uni ndike Azimio sasa
tushajua hii serikali vile inafanya kazi na tuweta ni ababu ou MCA Kirenya na mosiasa Gitonga batatigera kwendi pikendeke bakiuga thirikari neji ya Ruto nirio anabamero bainge batere nguge na bange bethero bakene kwankathi akeja na ngerekano nora wale Jafet Kome ule wale DCI Bona Kinoti na kinyora wale waziri wale mimithikare ntore na mwena bo atongeria baba liugeite biubia tha bikenenkaniro guntu konge inde bakimeneria bunge bamero bakiuga batena kathari buruga kuria kioria Rais Ruto. In fact thirikari muntu wetwa William Samoei Ruto na muntu wetwa Professor Kindiki Kithure ebutete Ameru babainge kolukie barayandikite endimutete Ameru babainge kolukie bara promotete. I want to tell you members of parliament interest ira bukaretie babu ni mbecha ibukire inya kuwatanira boria president Chioria kuma ekwa aikuthithia appointment bunge Gitonga riuga gitumi Ruto hata ele Peter Munya kanyaga gutongeria thirikari ne yawe onenkera Munya no gumea kuria Chioria because Munya itumwete heshima muno as people of Meru ni mutongeria twiche he speaks his mind. Muthiene MCA Kirenya ariuga ura kugukia no undipi kende kya kuthira muche mwaja Meru Kindiki ura Kirenya kuwa kinyale kugwatwa mbaru ni Meru kuona kanya kaware thaiji gutenkathwa ya gucokeria Meru bau akiuga nande kende kene mutanchone. We are becoming unpopular day in day out na imuchie. So we want to tell you, unless you change tactics, no thikire sauti ya Mumeru bora Mumeru akuwa. Otherwise, you are not our representation in the government. Tutiko maini interest ire kuira uo ku represent. Ito onanya Gachagua at least ina thetaira Mount Kenya yonthe. Owe kumwe ko the DP, unyo tutakuona metho nyota ya Meru nya uwenye iboya. Ute nya Meru nya kanisa ne Meru ene. Uwe ntore ne tieto uwe mathiko uwe kiatho na nto ibo baurene awinge na uwe rurajo kana murano utino tukona uti murandi ure ya kurura kuma mweri yo 10 yo kenda actually kuma wekwa deputy president ke report rand do shawero rea kwari eto ni mutuge kare. Seneta wa Tharaka Nithi Mwenda Gataya ni arombete atongeria Bameru na Tharaka Nithi kugwatanira kenda kuguna karibu bwizite ntuku inka inyuma ya atongeria Bameru kwithukira Kindiki bakiuga ni akwathura Meru. Gataya augite matata ja Meru jaumanite na Kindiki kunenkerwa giti kwa munini wa rais na bari na kura inkai akiuga twanya totongeria tunenkanairwa kenda kureto urumwe na witi na mbere. Paul Kabithi na Chonkuruki. Seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Mwenda Gataya na ringi mofaya tukwale kireto murungu yoko na kiringa getuma chairman wa Aero Corporation oiro cho na Kenya na chairman mtu wetu kireto murungu lakini all the same atiwenda kutoshaka Tharaka Nithi kintu kiatu ina kuna deputy president tutie PS membi nomwe tutire ambazina hata kidogo tutire binge kinyabi appointment katika mtu ngoka the midanto batiku mavetoro antu ba mama wakala kende bakatuka bakatitimo kana ntu bagitike mtu peke yake. So tafadhali tuli antu Bameru meatwenda kwa twena kamena meata kwa twena ruritho ati muntu na watira gike kutire muntu rugama batini ya muntu ronge so to watania tuli antu Bameru no igore mutharaka no igore movement no igore mutigania tukuje rurigi tuli amwe na kenda tukomba kwa twena mbageni pa wa thirikari lakini kuthiko chambire baba ngabwena kura magana mairi tikura kura magana mairi Tharaka kunya kiregia kuringa kura wana Ruto tika kenda no tichachi ndia na chok to tie kura chiere kanitha to kana 10 kura ni kura ronto gutie muntu ga inu kura ntikwenda. Mwenda Gataya akiuria mugongo wa Meru gutigiri bakwikithira nkoro mathango gitumi kiri kwithirwa bogwa kagita bethiritwe bagikaragira itibi nene kiri thirikari nene ende mugongo wa Tharaka batona gwambi Tharaka kuma toko wata guru tonete bangaine na ministers very powerful tonete bakarwayo bara karwayo rudikere bo batru da yo na gu
ari minister wa interior tuonete bakuriwa ntamukenia minister wa energy tuonete ba muntu wetu anga ba kabera ntambijewe tuonete ba commissioner of police ba itere tuonete ba muntu wetu wa kome tuonete ndise kinoti tuonete ba head of civil service giteke yake nene mono muntu wetu muthori tuonete kinya minister of finance eto muiraria ituonete beyond the government independence bitura Meru county bitura na imenti actually abantu ba imenti na sabembi kidogo wantu batigare na antu na tukebedie ati no mwanga muimenti wiwera gitikenda gutwika mumera kuonekana Meru taimenti na Meru tia Tharaka Meru tia tigania na Meru tia Gembe muntu gondo uri Tharaka ni kana uri Meru uri mumeru no igo kinya na antu baire kana ikakabira ya antu bathatu kila muntu mu Kenya enagia kurenkora nafasi ya gusau Kenya warari agagata ya kiuria anto gutigiri bakuruta Profesa Kithure Kindiki kiri miromo yao eno nyuma ya bamwe batongoria kuma kaunti ya Meru kuraramika atikiri nyatura rais wa Nthiguru Dr. William Ruto aranenkanagira kaunti ya Meru gutire kanya boromba konenkerwa kinyamuga uyu CS wagote muntu very competent mwana mwithe mwana wena kinya kithomo kinene kinya ngurukia ndo wothe kona bakeringa gituma mutikiririe kwa uto jomba gutwika ati nontu munya tiane ngero giti ati no mwanka turinga gituma wo Kithure Kindiki atithuranaga muntu thurana etagwo Ruto no president wa Kenya wana kireto murongo mini wana muntu gitwa Kithure Kindiki karathurwo gotabara bangi ndirikene muntu gitwa Kithure Kindiki ritora kare ale National Assembly na yaringirwa kura jazira ikene ala akirihigamba riaria ndere iguru ria kwebaiberiwa gitini kwa gavana wa kaunti ya Meru tweka wira Mwangaza mtothunga ndatuiro chiothe chaka wira Mwangaza mutwari kuri kome kana janges baga timu Kithure Kindiki timu muntu gitwa Ruto no ndini judiciary bo babanga story chao kuiba munenge some 4 months maybe ne bakungatha evidence kenda bomba kunenga ruling yena sababu wewe twao komi muturi wakawira imbi bakuria Kithure Kindiki uri kiumta magana kenda Deputy President wa Kenya ro kamilete tarariba Kenya kila mali gadisa kila mandi imbi Kithure Kindiki interest na kawira no mugure tika kenda Kithure kabokedia muko murega baicho Othia muthiasi ni tagata na rutite mbito kira tongoria ba county ricire ya Meru ni Tharaka nithi gutigiri bakunjia kwenda na urumwe wali gachochera ntu wewe twachochera migongo tutukwenda tuchochera Mutharaka ni ntu antu baba kawaida movement na Mutharaka batinda abantu omwe kwendaniria na kugurana lakini mwana siasa no ntu wina interest chaku chake personal wina interest chaku cha kwenda kuba uwenka wina interest chaku cha kwenda utetheka uwenka intemo wina nafasi ya kumake sure kwamba uchochera ntu kwa hii antu baka wa Meru uti mtu jera antu baka uwo kuiwa kaja na asavire meanke nu savite yondo ni minister wa justice usavite minister wa energy tosheka ana bange baba ri baithe na boba ona yakore tumbo kutuguka thirikari ande uri gukira thirikari ona tio tingo maserete mundu turi tukaro kire turekera na baba bange baithe no crusade yere Kenya ukathina ara western mtu gwetu anatembea aruga mbaruya choncho watanere bena 7000 votes lakini twakinya Meru kiwa ho reka na Tharaka bena kura magana maire ho reka na tigane bena kura ngaigana ona yeye angar papa indu tiomba guthe twe antu ba Meru mugongo Meru itokuye ruri turi antu bamwe twari na sauti imwe na kenda thirikari ya ona twe na value lakini twajire migawanyiko ya mbia ruritho ya water view yeye na ino ni kuri mtu atakumama ati no ntu Mutharaka Kithure Kindiki na twike deputy president utie muntu wena ndata ya muntu ronge ndata ya muntu murungu weneo Enkiripotera Uru TV kumantere Tharaka mbito wa Paul ogwa kabithe Etana mbere kuthingatiria nteto chetu ituchokerete ngumenyithie cio nkuruki Kambuni yetu ya Rhino Mabati igwithite maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwite kuma magana jana na 120 magana mugwanja za 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njirene ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku ukareka ofa ya nusu mwaka igukuruka Ameru
ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Kariku. Idio bongo meneojo. Nikuwa nongo tendera. Mpoa imatampoa. Mpoa. Korea bitewe. Tembi sande nwa wao. Orianga mata. Ene antadara di Asili Plus. Keke. Asili Plus ndia. Anga kore. Baba, karibu sana. Ndienda mtuile nkima. Ya, mutujore kujona kara udisa hiyo. Ndienda mutujojo jwa Asili Plus. Oh, dikera. Mutujojo itume kujona. Ijujo nkajona Diamond Mark of Quality. Ya, ndienda hiyo. Ijujo nkimake yengi yetuero. Ya. No me mutujojo ijumo no komada inambesa. Tutene inambesa. Ngakuretera mbesa. Koko bakae. Mutujojo no ujone ndukene shonde kana supermarket shonde akwe nagwe kugwata nteto nkuruki turingire thimu ukurukira 0704 364 663. Asili Plus, safe, affordable and nutritious. Honorable adjudicators and fellow shoppers, in front of you is the Hetias Choir with a song entitled Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. And a Hetias New Year. And a Hetias New Year. We wanna wish you an Obina Christmas and a Hetias New Year. And a Hetias New Year. Hamekata. Sasa surely. Hamekata. Haya basi wachana nayo. Guys, let's go back to work. Let's go back to work. Merry Christmas! Finally! Obina Christmas and a Hetias Supermarket New Year. Changamka ushinde na Hetias Supermarket. Nyuma ya mugambithania mwamuye kugitega mbare kwingatwa kwa Mwangaza ni seneti na kuga ete na mbere kwithirwa agitungatira gitine giki kia ungabana kwa ntuku ingi 120 na ndinethiritwe akirita ugambi bungi bwegie untu bubu aria nkuruki ethiritwe agitumiriria ati
agita na mbere gukara obicine na ndi na ezanite mwerekera uria igamba riu urigeta na mbere nkiama ya mumbire na kinyang'ana nio ni kirikiri igamba riri na aria kawira Mwangaza oritwe kwandika machokio jawe tariki 30 cha mweri juju igamba riri rikathikirwa tariki 21 mweri jwa 2025 na rigitwe tariki 14 mweri jwa 3 mwaka uju. Boniface Mongera na Chom Kuruki na mwinge junta jwa kaunti ya Meru na ndijo menyithitwe igamba ko ibire gavana Khaira Mwangaza getene irinyenyitwa kanya na ntuko 36 kana 36 na kwali kethero regitwa tariki 14 mweri jwa 3 mwaka jwa twetete na tariki 17 mweri jwa 4 mwaka jwa kolinga na ntomwa kumakire mugambithani uri nario bwana Bahati Mwamwe wetakire mawakiri na bere tibamenya bobo agote gutakanya kareo ari batere kudro bene kanine gushokanire mateta na moko jekana na gichungu submission bere tariki 17 cia mweri jwa 2 mwaka jwa twetete chidro chikinyira mugambithani ya Bahati Mwamwe na shokete uga tariki 21 mweri jwa 2 mwaka jwa twetete irigamba likethiro rithikiro kana ukethwa kuna hearing nyumene ya kethiro chokera kwa bime bidatu gweta kwandika ugambi bwawe burwa kethiro agita tariki 14 mweri jwa 3 mwaka jwa twetete aidha naku bonge itika mawakiri ba gavana Khaira Mwangaza babunge senate nyabai kundikira ithetera mantu ya Crofinda bangi barwatonyithitwe ndene na mwambo jwa kiwakili interested parties imawakiri bakanjwe magavana COG speaker wa bunge kaunti ya Meru ni Nyankoroki mwana wiki mosonda kiri bunge senate MC Zipora Kinya nke reporter Antoshero TV kumaje kingina ngine kine kimusho Nairobi mbita Boniface Mongera. Mwandiki wa nteto cha mitandao nikiaringithirie baingi Meru na Kenya yonthe nyuma yawe kura wantu kuinka imwiri jwawe ni juonekanire murone jwa Mutonga akierekana kura kwa niuntu bwa kumeneria utongeria wa kaunti ya Meru kumira wantu bakwe bangabana Mwangaza ni bekirwe mpene bakuringithanwa na giku kiawe Mwankera na ndigamba ria guchoa kioto kiawe riri koti sniper akirigirwa kuthikwa tariki 27 mweri juju. Marion Karugi na Makarika 2024. Mwathani Mulungu ibaba ndeke bamwethera be harakati-ini cio cio antu bacemanie na mbaru cio bacemanie na mbaru cia mbo Mwathani Mulungu ibaba ni atiri tekuro yonthe rotiri manje no batera kurumia bya kurana ntu kwi imwe cia cigiudia kanya kanini tuciona kanya ga kuruma Mwathani. Tariki 2 Disemba mwaka muthiru riboti ni umire ya kura kwa nchamba ya mitandao Daniel Muthian kana sniper na kura koke ataurira ataitire u aringiru bari na rukiriro ntuku ibarukete ku chat na mtoto Supu Omioro bachati ko kinya kintu thamo nja amuringira thimo amurana kwenda bacemania amuringira thimo kenda bacemania irio okirire athamba raita ambira beta kona na Supu Omioro bari na ronte miru ari rukaribetete kwariria mumo yo au sniper raita aweta ko kinya kintu thaiele na nusu ndamuringira thimo ambira bakona na nabo nibetete ne ucemania abo mumoyo au ndakira kinde kwa membi be meeting nante muchumbura mumoyo ko kinya thaiele ndainya ndamuringira thimu eke ira nkumoeto oyerwe untu baringithria kariba Meru na tongeria batonyero swa sniper baba ingi batene thwania yawe kwithirwa ati moyo pare kwa kithirikari ni atire iba nkumere nya bandairi sniper kwa either moyo kana nya kuete nya muthike kwa sababu yuko mkononi ya mtu nikijua kabisa sio kudhania. Naomba serikali kuu hata ya kaunti iingilie ituonyeshe mahali hiyo mtoto yuko au maiti yuko wapi. Munini wa gavana Mutuma Ntwethingia ni wari mutongere wa mbere ukinya kwa sniper na kuboreria families ya ujurini ubwa na mathwani ya maingi kethira sniper ari moyo kaithitwe kana koroerwe ukethira sniper kakwi makosa abwithitie kana kwi makosa abwithitie kwina ora sheria ya Kenya ekuga kwina ora katiba ya Kenya ekuga ni twirwe sniper ni police station iri kwari either Maua police station kana Meru police station kana Nairobi police station wherever he is batu ito kwenda kuona sniper ari moyo totiu akuite
no ntu mwekuru wawe na antu ba family ye iba otwira na atia sniper etire bia kumakania riboti ni umire ati kwina mwiri jonekanite yuriti murone jo mutonga kaunti ni Tharaka Nithi note wa Kithakene indi yote kumenyekana ni jwao kuringana na ora yoro ina njira ya unyumo. Familia Sniper ni akinyere Teresa Marimanti na obuo baratambua mwiri jota ya mwana wo Sniper. Bernard was actually strangled. There was some mark on the neck which was caused by a rope. He had evidence of someone who had lacked air and which led to his death. We also saw some injuries on the chest. There were rib fractures on the right side from the 7th, 8th and 9th rib on the right side. So the main thing was that he was actually strangled to death and probably thrown to the river. Musafara jo munene jo akari na atongeria ni jo airire mwiri jo Sniper kuma mochare ya Marimanti. Abunge batongeretu ni mubungi wa Boriri Ndikiri Mugambi, MCs batongeretu ni Speaker Ayubu Bundi, asiasa bange asore wa mwana akari jo akulukira Mitongo, Nkobo, Kariene, Mutindwa jo Kangangi, Makutano, Keirua, Ruire, Tigania East na West na Kinyantere mwanya siembe mwankama wa mochare moroto ya musafara jo Jore oswa kioto kia Sniper ura woro ye kuke nororo. Justice for Sniper! Justice for us! Justice for Sniper! Justice for us! Tutu anadua nega tuone manzo akabibi akabibi kalenge mwongo yetu wa Meru. Mwane toa watu orowa akoro mego akoro mpilo aitorome na kwa bibi mtakwenda kuwa masianto. Mwana ojo imekana nyako mwana ojo imokoa mto mwana ojo mwana mto mwana ya mto warajiroi mto lile mantu yao wote mtu mnyama na kabla tafadhali tunakuja watoto wama la familia ya Sniper tuombera Mungu familia ye na tuombera Mungu watu baba Mungu na bagidide kitendo ke batakone vile tukwenda justice for Sniper na tuwabamenya na tuwagisha toba kuwatwa kenda kutukele kuna tubazo makura ono tuwa siasa. Roendo roswa kioto kia Sniper ni roambiririe na atongeria muno Bamiru Pedro Bakinyeli ontubo waringithirie kinya atongeria banka thesia euro na roendo roswa na thwanirwo baiko kia Sniper roambiriria. Vincent Murethi wijekene asupo mioro na ikirwe mpini akiringanithwo na ikuo kia Sniper na arakinyithwa koti ya Maua aranyumene alukirirwe na cash bill ya ngiri 20 ontubo atumira kariba kaboito na araumite Sniper bandamana na muthuro. Ningu bandena pini muno nonto ba Sniper murungu. Oito gatwe na muthuro munene muno nonto mwangatha hii tariki 20 na muntu agora ya we Sniper mutori wetu nibwo nonto twena muthuro yo munene muno nonto bwa thirikari kuwata sufune kalekeria na mbesa ngiri 20 na wetu eka kwe bange ausika bakusika na mwangatha hii thirikari te bayogetie tote kwenda kuro turenda mwene kuro chubua mioro ikuro na kuna mwene kuro ora mirasa ora mitomete para muntu akiwate kyo yara bakanwa ngiriara ntwa bakorwa ng'ombe Sniper wale kakwete ndamwekere nthi ithingiri 20 kuritwa ndamwe ng'ombe na muntu rere kunene kwa hivyo tupatiwa haki yetu. Kiongwana kia kuririkana mututigi Sniper ni kiabwithikire kiane kia mairi 3 Igembe Central na Rakari familia Sniper na atongeri baki siasa bakinyire kuatia mishumaa ya kuririkana mututigi Sniper. Twekiani na keke mairi 3 arais tore chonde ithithe gwa Chiembe Nyambene na Merungai babato weta nonto bwa Kioto kia mwana wetu Bernard Muthiani Sniper ora woroerwe na njirete agirite mwathani baba twaromba we wibagwa kiao wotwikite tukinya mwaka yu muthia. Gavana Kawira Mwangaza na familia yawe ni bajukirie talira kwariria mwingi. You are not dealing with a simple woman. Euro rengu to sietete na mbere otamba familia yawe ni kuringanithwa na ikukia Sniper. Wengine wana sponsor magazeti yenu. Juzi nimeona mmeweka First Gentleman front page. Kesho kama mnajiamini niwekeni front page. Kinya nyuma ya Kawira kuthetera family yawe antu kathumba ni bonekanire wikirwa mpine bamwe bo bari andu bawe. Tutasukumana kotini vilivyo. Kabisa. Tutasukumana.
na mpaka mtoe ushahidi. Na kwa mimi kama gavana, kwa wale ambao wamesema gavana ni muuaji na kunitaja na majina mbili, niko na nyinyi kotini. Nataka damages, kulipwa, na si kulipwa hivi hivi, nitalipwa. Supo Mioro na watiro ringi ni maabisa ba usunkuni tabo DCI na nyumene anto baba ingi barekirwa mpene ario Kenneth Murangiri mutanoni na gavana Kawira Mwangaza, Kenneth Mutuma, Franklin Kimathi, Frederick Kiugo, DJ Kaboom, Timothy Kinoti, Grace Kadhambi, Crispus Manyara na bangi barakinyidwa koti ya Kiambu mbere ya mugambithania BM Opondo. Maabisa bandhikiri ni Bedro bakiamba kambe garune ya gavana. Mimi kama governor nataka kuprotect integrity ya ofisi yangu. Nataka uchunguzi mlioufanya, kwa sababu leo mmechaji watu, mmeamua kuchaji watu. Mtoe kwa uwazi kwa media mlipata nini kwa governor's residence. Na wikira mpene mudhoani ruonge wa ukurobo gatigati Brian Mwenda urani mwitithia wa bikibiki nturene agashanga South Imenti. Nyumene bamwe babara bekirwe mpene ni balukirwe na bond muthutira Joshua Kioto kia sniper yonekana yukinia. Mathiko ya kiongorana kia kunogo kia sniper ni yabanganirwe no ende yatirwa maita ya maingi nontu bwa itumi mwanya mwanya kumakire family. Twatiria mathiko tuendelea na mibango twarikia kumenyanya family kisira yetu ina haraka hotini itina wakiri na kwi antu bakweria kurita mbeca nara kenda kesi ya sabotage na twomila kaba kuthuranira riu kesi yetu antu bara bendene kenda baewa bond baturana cio baturanja. Sniper uraorwerwe kukioruru na atire mwekuru na anabawe bele na mwaka jukuthira riu atwire mochare maua na tariki 27 mweri jojo Disemba niro Sniper akanogokwa nyuma ya kuthiria mwaka mochare. Marion Karugi wa Kenywa makarika ya mwaka 2024. Spika wa mbunge ya Meru Ayubu Ndi augite muoroto jwao ni guchwangwataniro kenda Meru bona maendeleo kumakiri thirikari nene ni arombete aciari gutumira mbeca bwega ni untu machoka cukuru ni jabeterete Januari kagite ni ukau no riti ayuthi batiga itonyie mantu ni ja mathuku na mabisa ba ukaria beke ukaria bukungana. Muthuru Muriuki na Nteto Nkuruki. Tigire ntukwimwa gitukinya ntukwe thikunku na ndi speaker wa mbunge Ayubu Ndi akenda ntuntukunku njega nethu twakiuria ciari bagikungura thikunku iji mbethu bakirikana ati mwaka twitite ali bacokete macukuru na bakenda mbeca. Ndi speaker wa mbunge Meru ankwenda kwendera antu betu ba Meru eshimwa barankara na bondene mbunge na antu betu ponde na aria bare barabendene Meru barabayome Meru. Mbera Merry Christmas na mwaka murijo muthongi cio 2025 na nyatwara Christmas twaria twanywa twakenanira twarithia mantu jonthe tukorirwa ati kiumia kithire kia Januari tuketha tucoketie na betu cukuru parabe kuma primary secondary colleges na universities kogwa nkuromba antu betu ati nyatugita kura Christmas tukorirwa tura Christmas ntukujire ntuku ithatu tuja kuuraia mwana Januari agacoka cukuru ate na amana bubu akiarira mbembithi abera kaginda gaka guketha kuna biatho bibingi muno na kira ikabata kibo ni kuimenyera na bakenda gwitonyithania mitigo emi nyana betu mbere ni gitera Christmas bare Christmas na njira yagirite na njira kwathika nikenda nabo nyabo bomba cukuru coka cukuru ya Januari barantu sawa na barantu babega ni untu iboka inyagetu iboka inyaka mongo jwa Meru na ibo tutegete kou ankwenda kwira the youth beto ba Meru bera Meru itumba kwithwa yojuri potio mbwira tomen eribona mitugo mega akiuria ndangiti okaria batikire muno kagita gaka no karia bakungana no nto kagita gaka ingi amaramari no betha bakiumira na boja area andombe the county commissioner wetu bwana Uma mwira no thine gitera Christmas rokwa kwina tuamba twarifu twinge tumantia tu mwire naye yani okaria bakungana askari bawe rothe bombe guchokera nikenda antu betu omba kura Christmas batinogua na bakibakaritie ithirikari yetu. Asante. Muthiene akiuga mwaka twitite moto George atongeria ni kureta Meru amwe
nikenda nyomba kugunika nkuruki awiti na mbere kumake thirikari nene na tuturi atongeria twagira gucokaniria miru iji atumirete amwe antu bombe gwitirwa ngugi ana beto batetheke na nyintu bya BK national government tombe ko bikushira njere gwataniro nikenda byumbo chokandeji na batu turi atongire tukiathikana era na tukituganije na sauti imwe nikenda tombo kinyane Muthuri Muriuki Oro TV Mutirejo Kangangi. Minista wa muumbire na twana kaunti ya Tharaka Nithi Beatrice Kathomi ni aezanite mukana kiria aciari baria bagutana ana bao bare ariuga aciari bare baethirwa bagikia ana bao kiri bajuju bao kagitene ka karutha na kuthithia unyomo bubu bote batere ni arombete akari kuringaga riboti riria bakujira makarika tajaja. Kuringana na minista wa twana na miumbire Beatrice Kathomi Kabiribiri, rutha ruru rwa Disemba iru aciari baingi batomagira gutana twana twago twari ara akuga baingi bago babatomaga kwa bojue na ara batanagirwa na witho. Kathomi ariuria ana baraba kalasimithio gutanwa baringe ripoti kwa machibo na anini bago kenda bono kwa kumane na onyamu bubu. Ninkomenya indeno nileo anto maukagia ciana cietu makabira kwa masoso sana ciana cietu cia iretu kutana ciana cietu cia iretu katukulomba nitweshimu twana twetu twa iretu tutigetikire mwana wa muiretu wonde uria muntu angekwira nteto enu uregana nayo na ukalazimishwa kwina chifu au karibu negwe kwina CHVs wana kwa kaunti no tulingire number 1513 na tukakosa kurescue kwa huo tikone taka utena hope. Nkuruki Kathomi ariuga kuri na wongere kubwa ekro kubura arume bago akiuragia ekro amwe na arume bago bathirie ndwa cha kimiumbire. Message ino nikile akamara mabulaga arume mamalinga alobe makauga mbu takamaremo makubulagwa tafadhali gender based violence mbala cia kana arume nituga nitwetikire ni kwaraniria twetikire kwaraniria na umesie twetikire kwendana na arume anamo maria mabulaga kamao tafadhali mbala yambagiriria yakanywa mbere kathie ya ngundi mumenye muchuka augire mwingwana mwingani manoga gwabo wabomwe kwa tafadhali wewe kwigwa kolwa kulingana kusengana menya uyo gusenga mukano gwabo wabomwe. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Thirikari ni uritwe itikarungike mubango thirikari ni uritwe kurungika mubango jo kuinga ikaro biana baria batina mishi yao na mugambo jo Chomba Children's Home bakiaria abiashara bamero bitethagia bonene kiri kumenyera na baria bamwe bao baumite mishirete guchumba na bange kinya batina aciari abiashara baba ni bagwiraniritwe na baba na kinya kubabia kuria na kinya nguo bubone tabura tukwirwa ni Muthuri Muriuki. Nikenda gutigira na baba ingi bara beno mobatu na bara na bajukitwe na gwikwanja ire cimenyera twana bakutho bakigunika na thirikari ni uritwe ithwe kithukani ureka iri ya kuthiria njaiji iria na baba ingi mbaje janja ciao kwa thirikari kithai na mubango ya kuthiria Children's Home by 2032 batumire mbinu ingi mwafaka kuthiria manto yo no ntuthira Children's Home no mbija kuthira no ntu ategera ndene Kenya antu no kabo kwa mathina ya maingi ya kura antu so Children's Home matumbo mbithiria na tukuria thirikari tafadhali bethire baina njirenge kusuluhisha manto yake thima na baba kayo msanda nkurukie kwetha kia kuwa bakathiria Children's Home no uteke bo bate yake. Kuna watoto ambaye totally orphans, kuna watoto ambaye they are sick, they are taking medicines, they are here. Kuna wale wamekuwa rescue kwa streets ambazo walikuwa na jiggers
tukawaleta tukawarescue na wameendelea vizuri, they are reforming na wanaendelea na masomo. Mtonde na ndia kiurua kagitaka kathigungu atira na jababa bakutha bakigunika na njira utethio nikenda kinya bombo kungura thigungu bwega. Turathuganire twakara nthi tuona uti ana betu bere ja thigungu na batu twire ja thigungu bati kuria kuute kugwirwa kwa Murungu, lakini tuonete ibwega twije kenda ana baba bagwirwa tukigwirwa kwa hiyo tukuromba antu bawendi wega children so mweje na thina nyingi na ibuje icio rugote bya kuria mtoroko ukwatega TV eje kathikire sauti eu eje atethia na baba ibako nindi utethia bo bwingi kwa skuru bwa nguo bwa irio bwa kila kitu na mathina yara antu aingo ndo kwiro utire Christmas na thiri ugethira wonete ana babura bakari inkuromba muthigeria kana muntu wothe ura na kiao ena nguo nyomba ena mutu wa mboti aria nyomba yathari meayu ana ba nontu bena thina nyingi nkuruki katuyire kitharimo gichundwe no mkinyore mo kinyana icio rukinyerere akwina uwe no koya kitharimo amona batu katonere kuria Christmas tutirumitie ana yaba nukona ana barabara baina situation yekari kaile masingira yo bura yakari itukuria mukario miru wenthe arori ukeya wati ora Christmas jirani oku akireta wa ithina inya Murungu wengu ati aguyukia makosa. Tuko na changamoto nyingi sana kwetu, ni upande wa school fees, upande wa chakula na maji. Kwa sasa hatuna maji hapa kabisa, hatuna maji, tunakunywa maji ya mto kwa sababu bwawa ilikauka. Shule zinaenda kufunguliwa, hatuna school fees kabisa. We depend on well wishers kama wageni ambao wamekuja leo kutuletea chakula ya Christmas. Tunadepend na hao wageni ambao Mungu anawasaidia, wanawaguza, wengine wanachukua account number, wanawekea watoto school fees, wanawalipia. So sisi tunashukuru tukipata support kutoka kwa well wishers wetu kwa sababu wamesimama nasi kwa muda, wamekuwa marafiki wa karibu. Muthuri Muriuki, Woro TV, Mutiraja Kangangi. Akiama kia ODM Tere Chiamboa ni bonanite kurega kung'anirwa kwao ni mubango jwa thirikari ya Kenya Kwanza ja maua lukulu yare yatumirirwe kiumia kithiru kiri kanjo ya maminista bakitethereria ngavana wa Karaja wa Kwale Salim Vuya uria bakuga nethiritwe akithamwa maita kwa magita kuma kiri ministry mwanya na rakiri ugaruruku bubu bwarua atethererie minister wa michetho na mbeu mbithi bakiuga batere kwithirwa arendene ya ministry ya blue economy. Of the statement, it's all right, I can start afresh if that is fine. To His Excellency Raila Amolo Odinga. Okay. Sisi hatuoni haja ya kuwa na IEBC. Hatuoni haja kabisa. IEBC imekaa hapo nabadilisha majina, lakini kutoka 1992 tumekuwa na hizo bodies ya kura, na baadaye kitu tunaona ni kifo na fujo kwa streets, sababu wana bungle, wana rig elections. Kwa hivyo tunaona hivi, saa hii tubadilishe katiba, tung'oe IEBC, to open mambo ya kura Kenya hapa, iwe ni mambo ambaye hata private sectors wanaweza kuparticipate hapa. Anawekwa blue economy, mara kidogo amewekwa trade, mara kidogo amewekwa sports. We don't need that. Hatutaki hiyo. Walete Mvurya katika hiyo kazi alikuwa akifanya, kwa sababu Mvurya is a personality, not a playboy of Duruma community. Sasa president anatoa Honorable Margaret Nyambura ambayo amepewa waziri juzi, anampeleka kufanya kazi kwa nchi nyingine ambayo inaitwa Ghana. Na sisi tulikuwa tuna expect yeye na kina mama wengine wapewe nafasi wa kufanya kazi hapa. Juzi akitoa
akitoa waziri, akatoa mpaka waziri wa gender, na akichagua hakuchagua waziri wa gender. Saa hizi akichagua waziri wengine tena halikosa kuchagua waziri wa gender. Na watoto wetu wa kike wanawawa, wanapigwa, wanafanya kila kitu kibaya kila siku na hakuna kitu inafanyika. Ndio maana mimi naomba tu hapo kwa uongozi wa mama pia waangaliwe, pia wapate nafasi, wapate fursa ya kupata hii uongozi ili wanaweza kusaidia wananchi. Ulinzi Stars ni baigwatirite pointi 3 cia gitumi nyuma ya kuura Nairobi City Stars nguru 2-1 igoro